college beri fibro ke result jong ka SSC GD RJRF I kalak mi te sa check lada pi lejban to ek exam jong ka SSC GD RJRF R te hakane ke video mtang an pen I kumdo ban check ya ki kerteng jong pi la pi mi kerteng na em bat pilaru ban page na pok website jong ka ssc.nic.in pila ban login hi bat check ki marks la mi hang tun ne kampat mi sa check ki pi kat no pi yo bat balai pi mi yo te kan no qualify mark jong ki meglia kane kade jong ka Constable GD in Central Armed Police Force CAPF SSF and Rifleman GD in Assam Rifle and Sepoy in Narcotic Control Bureau Examination 2022 te la shortlist ki candidate ki ban yo ban lej haka physical efficiency test te ka physical efficiency test ru nadu ka khasan trik kila ke ongen sa upload ya ka admit card apo ka website jong ka CRPF dan sa check sa perchang man check ngan sa page minta te kiba de jong megalia kiba qualified okay kini de jong female contain mo kene contain kategori te megalia border memo ka baningkong de megalia border ST don R poingut kiba qualify tapi ke pasma kene live R.09 te sun mark ya ka part A bat shpo mang ga part B mar ba phia pas lang gine war lada phila cross ya ka live R lada phi fail gini artali kemun ba phinom poi ya ka shortlisted nam ta ka jingmara te nam ta ka general mar kine ki border mur gide ka border area mar general mun ba ya baro bai te general ST bida ikan te gi ba pas ki don shispa khat arngut ka cut off kadai live R point sabu pra but nam ta ka part A kadai nyo point san nam ta ka part B kadai 2.5 te gidon sanam ta ki UR ru te gidon ki baru ka UR ru ngo na ki ST ru te na ka UR border area dandang arngut te ka cut off kadai sub khandai point rup sau part A dai 10.5 part B dai 7.5 te nam ta ka general UR kidon khandai poingut ki ba qualify part sabu pra cut off pra point san part A 0.5 part B sana kishenrang pat kitru kadai jong ki kantei kane kadai jong ki shenrang te hangne jong shenrang khambun kategori te kadon ka border megla border SC te ki SC kane saungut ba qualify ka cut off kadai live sau te namta general SC ar pendreungut ba qualify pa ka cut off kadai live R te gine ki ST ki ba jongi khasi ki bun bingi habe ka ST kategori ma te ki kabadai jong ki border gin ki ba qualify dan sispa sop sangut bat nangap ta ka general dan news pa khnai foingot ma shenrang te ne ki OBC te ki ade ki be menreu na UR ki don ki barung ka UR nang liang khasi te kane ka pas ma ka desa pra te ne ki part A part B ne la dap ai lu rang ne sa check yang ping tu kemud ba phia pas lang ya part A part B la da phi klem pas kemud ba la da phi he ka skuru phinom yo ban le chaka jingmara ma te kumno ban check pade ya ka ya kumno ban check ki list kartang yu phi la phi don em ha ka list dan ada mentu le ja ka website jong ka ssc.nic.in te phila ban le be cha po ka website jong ka ssc.nic.in te la phi kwa ban check ki mark phila ban login nang ne bisa check ki marks yung phi score kat no phila kala ban don be ha po ka hang tu ha po ndala login bisa check ki ka result ka jong phi te ndala phila pe hang ne page ma la phi kwa ban page kane ka notice kane la mi na du pratarik ka result ka mi na du pratarik kane la dami te shu kwa ban check ki list ki jong phi mi na ma ka list ki list of candidate phi click nang tu dan nang tu udon hang ne result te click hang ne result ndala dap click result click nang ne constable GD phla dabi hang tu constable GD click constable GD dan ada klik constable GD phla dabi in hapo pratrik mne besau kine gidi list apa yang tu ma scroll ba yakane sha common tapi yang tu raja bat result phap klik ini result lain 1 2 3 kita lai tali satu list tapi apa iswa ma
kabade jong kane kawe kade jong unresolved, kawe kade list of female, kawe list of male candidate qualify for appearing pet, kawe ru list of male candidate qualifying for appearing pet PST don artali gitu mo. Tapi la ban download nang tu pada. Klik we nang ne, kawe nang ne klik nang tu. Download. La dep download pada bisa la ban search ke ketang jong pi nang tu. Ban tip pi qualify ne M nam ta ka fiscal efficiency test. La dep download pada bisa la ban check ke ketang jong pi. Ang tu kila mi kini gilisแต่พิลาบัน search นั่งในจรองพิลาบันวัดkertengจงพีถอดแล้วก็นกkertengรู้แต่กila miเบ็ดhang tuพวกงานไอ้นุกสร้างเต็งถอดตังบ้านyang tu kila miเบ็ดกบาดkerteng tuแต่พิลาบัน search kertengจงพีyang tuคำมันคำยกก็เลยคิดkerteng kila miเบ็ดกบาดkerteng tu miพิลาบัน search yang tu tenda pila search ki kerteng kin sami ki kerteng tu kini bet ki bun bai khasi ki bami man halang kit balang Julius Willestar pila ban search ki kerteng jong lade nakajat Raphael Goldenfield Gilbert Carboni ban kit dor Alferius Winchester Nebar ban nang khongji Rivaldo Linkoy Pnai Timong Paul Shalskem Evening Star Dibok Star Linkoy da ohi paya terter tapi laban cagi kerteng jong pi la qualify M nam ta ka fiscal efficiency test dekat kum kane ka notice la prene the PST pet event of city GD exam 20 in CAF SAF rifleman GD in Assam Rifle and Sepoy in NCB for qualified shortlisted candidates tentatively scheduled from 15/4/2023 onwards. The e-admit card for PST PET stage will be uploaded on CRPF website in due course. Candidates are advised to visit CRPF website. Phaban lek ya kana website https://rect.crp.gov.in from time to time to download e-admit card. Phaban lek ya kana website nam taban download e-admit card jong pin nam ta PET. Candidate will not be permitted for PST PET without admit card. Mat kinam sha ap man lek marel ada phim don ek admit card mo kan mau. Tek mutba pin hap check na du khasantrik terter ada kala don em ka e-admit card pok website hap check man ka por hap check kana website jong ka crp.gov.in. Thank you jing tip kuleshwan.